kasalliklar shunaqa bo'lganki, 1 yil umuman daromad olmasligimga sabab bo'lgan. Birinchi qulupni ekishni boshlaganimga 5 yil bo'ldi. Endi kichkina bitta qopdan boshlaganman, sekin-sekin mana issiqxona qurib, endi yildan yilga kengayapmiz, xudo xolasa. Қазақстанда тек қана оңтүстік Қазақстан өзбекшені түсінеді. Сол үшін сіздің айтқаныңызды мен сразу аударып беріп отырамын. Әрбір кәсіп бастайтын кезде толыққанды түсініп алып, сөйтіп бастасаңыз, негізі толығымен жақсы пайдаға шығасыз. O'zim shogirdlarim bor. Birinchi yilda polni o'zini qilgan xarajatini oqlab, rentabilnosti zo'r bo'lib daromadga kirgan. Клиентский базадан проблема бар ма? Клиенттен? Yo'q. Это майдан бастап бізде уже өнім бере бастайды. Сол кезге түсіп қалмау керек. Ko'chatga og'ir bo'lmaydi, yengil bo'ladi. Қазақстан, Өзбекстан мәңгілік достығы бар мемлекетпіз. Туыстығы жағынан да, тілі жағынан да, діні жағынан да. Былайша айтқанда, ауылы аралас, көршіміз қоралас еліміз. Бір топырақтың үстінде, бір аспанның астында, бір өзеннің суын ішіп жатқан еліміз. Өзбекстан жеміс-жидекті 80 мемлекетке экспорт жасайды екен. Және де бұдан басқа көптеген бизнестер бар, солармен сізді таныстырамын. Былайша айтқанда, сіздердің Өзбекстандағы бизнес экспертіңіз боламын. Бүгінгі таныстыратын кезекті кәсібіміз бұл құлпынай кәсібі. Құлпынай кәсібін бүгін сіздерге толыққанды түсіндіріп, осы қандай технологиямен егілген, негізі Өзбекстанда қазір хит болып жатқан ағамыздың бірі Бахадыр ака, сонымен таныстырып кетеміз. Бүгінгі біздің түсіретін кәсібіміз ол құлпынай кәсібі. Сіздерге бүгін таныстыратын кейіпкеріміз ол Бахадыр ака. Бахадыр ака, ассалаумағалейкум. Өзіңізді таныстырып кетіңіз. Men ismim Bahodir, Toshkent viloyatida qulupni yetishtirish bilan shug'ullanaman. Asosiy gidroponika usulida. Qancha yil bo'ldi ayналысып atganingizga? Birinchi qulupni ekishni boshlaganimga 5 yil bo'ldi. Endi kichkina bitta qopdan boshlaganman, sekin-sekin mana issiqxona qurib, endi yildan yilga kengayapmiz, xudo xolasa. Достар, мен былайша айтқанда екі істі атқарам. Бұл кісі сөйлейді. Енді біздің Қазақстанда тек қана оңтүстік Қазақстан өзбекшені түсінеді. Қалған жерлерде өзбекше тілді түсінбеуі мүмкін. Сол үшін сіздің айтқаныңызды мен сразу аударып беріп отырамын. Енді бұл кісі бастағанына 4 жыл болған екен. Бұл кәсіпті, құлпынай кәсібін. Бірінші бастаған, мысалы, қапшықтан бастап неғылыңыз істедіңіз. Бір қаптан, қызықшыда, карантин пайтыда башlayın. Бір қаптан карантин уақытында бастаған екен. Сол бастаған уақытыңызда қандай қиыншылықтар болды, кемшіліктер, мысалы, ошибкалар болды, соны айтып кетсеңіз. Ketma-ket juda ham ko'p qiyinchiliklar bo'lgan. Birinchi qulupniyni alohida yerdan alohida ekilganda beriladigan oziqalarda qiyinchilik bo'lgan. Tushunmaganman deyman, dehqonchilikni unaqa qilib yurmaganman. Oziqalarda qiyinchilik bo'lgan, keyin sekin-sekin oziqalarni o'rganishni boshladim. Keyin hasharotlarda muammo bo'lgan. Hasharotlarga qanaqa qilib ishlashni o'rganishni boshladim. Keyin kasalliklar. Kasalliklar shunaqa bo'lganki, 1 yil umuman daromad olmasligimga sabab bo'lgan. Shunaqa narsalar bor, har bittasini iloji boricha doimiy profilaktika qilib yurish kerak. Kasallikka ham, hasharotga ham. O'shanda natija yaxshi bo'ladi. Енді бұл кісінің айтып атқаны, бірінші басталған кезде, мысалы, берілетін топырақта ішінде қоректі өзінің қоспалары бар, содан қателіктер кеткен екен. Және де зиянкестер, өзінің құлпынай ұшырайтын зиянкестер болады, аурулар болады, содан, мысалы, қателіктер кеткен. Бірінші жылда пайдаға шықпаған бұл кісі. Одан кейін бұл бизнесті толыққанды түсініп алғаннан кейін, одан кейін бастаған. Негізі әрбір кәсіп бастайтын кезде толыққанды түсініп алып, сөйтіп бастасаңыз, негізі толығымен жақсы пайдаға шығасыз. Дұрыс па? To'g'ri. Бірінші бастаған кезде, мысалы, бірінші жылда пайдаға шықпадыңыз ғой? Одан кейін қанша пайдаға шықтыңыз? Бір еккен кезде қанша егілді? Ikkinchi yil, o'sha 3-yil, ikkinchi yil ham foyda kamroq bo'lgan. O'sha 3-yil, mana o'tgan yili, bu yil Allohga shukr yaxshi. Men hozir bilaman, shunaqa o'zimning shogirdlarim bor. Birinchi yilda polni o'zini qilgan xarajatini oqlab, rentabilnosti zo'r bo'lib daromadga kirgan. Xato qilib qo'yganlar, o'sha -20, -30%
pribul orqaga ketadi har bitta xatoda. Eng kerakligi xato qilish kerak emas bu yerda. Shu ekilgandan hosilga kirgizib olguncha bexato hosilga kirgizib olish kerak. Bundan yo'g'iga doim profilaktika qilib yursa, hosillar tinmay beradi. Endi bu kisining de O'zbekistonda da, Qozog'istonda da shogirdlari bor, o'qiyotgan. Hozir TikTokda da hit bo'lyapti-ku negizi. Endi бастағаннан кейін бірге бір істесеңіз, бұл кісінің айтқанымен осындай үлкен нәтижеге жетуге болады. Қазір көріп тұрсыз, мысалы құлтынай қып-қызыл болып тұр. Әдемі болып пісіп тұр. Har kuni terilib o'tganda bu tinmay. Mana bugunni o'zida 2 marta kelib terib ketishdi. Istoriyalar qo'yaman. Bugungi terishganini hali qo'ymadim. Xudo xolisa buni ham qo'yib yuboraman hozir saltilib. Ана күнде де көріп жатырмыз, Instagram'dan, TikTok'tan сіздердің шәкірттеріңіз келіп жеп жүрген еді ғой. Мысалы, қазір мына қандай сорт сізде? Корейский солқиян сорт. Корейский солқиян сорт екен. Басқа, бұдан басқа қандай ектіңіз сорттар? Kingsbury. Kingsbury. Клевер ектіңіз ба? Yo'q, men italyanskiy sortlarni gidroponikaga ekmasligim bizani bozorda italyanskiy sortlar suyib olinmaydi. Chunki ular ta'mi jihatdan transportabilnigi yaxshi, uzoq vaqt turadi, lekin ta'mini shirasi o'sha jihatlardan orqada qoladi. Tushunibdi. Siz ekкен құлтынай вообще Qozog'istonga eksportga ketib жатырмы? Yo'q. Или тек қана O'zbekistondan bitib qolyapti? O'zimizdan hali chiqmaydi. Qozog'istonga olib ketishadi. Bir qanaqadir olib ketishadi-yu, juda ham kam miqdorda. Tushunibdi. Бұл кісінің егіп жатқаны қазір Өзбекстаннан бітіп жатыр екен, Қазақстанға алып кетіп жатқаны аз екен. Енді егіп жатқан қазір корейский солқиян егіп жатыр екен, клевер егіп жатқан жоқ. Өйткені негізі клевер бізде көбейеді. Бізде Қазақстанда клевер көбейеді, мурана көбейеді. Клевер yaxshi sort. Endi masalan bizada yer holatida uzoq vaqt hosil bermaydi. Kun isib ketadi, tez hosildan qoladi. Hosili katta, ta'mi ham yaxshi, lekin gidroponikada shiratam. U uchun quyosh nuri kerak-da kleveriga. Quyosh nuri zo'r bo'lgandan keyin ta'mi shira bo'ladi. Yerga ekkanda erta bahorda ham unaqa hali shirali ta'm bo'lmaydi. Tushunibdi. Toli, bizada toli hududda kleveri ekishadi. Yaxshi, zo'r. Енді сіз үйретасыз ғой, шәкірттерді оқытып жатсыз. Бұл құлтынай бизнесін кез келген аймақта Қазақстанның егуге бастап кетуге болады ғой. Климат таңдай ма, таңдамай ма? Bu yerda teplitsadachi biz sharoit yaratib beramiz issiqxonada. Koreyskiyligi bu yerda ham masalan klimati ochuvdaligi kelgan bo'lsa to'g'ri kelmaydi, rentabiliteti o'ta past. Bir marta hosil beradi, to'xtaydi. Teplitsada bu masalan avgust oyida eksak, noyabr oyidan may oyining oxirigacha hosil beradi. Сол кезде бағасы қанша болды құлтынайдың? Hozir mana siz Toshkentdasiz, bozorga bitta boring, hozir mana bozordan kelyapman. Отборнийлari 500 ming so'm. 500 ming so'm, tengeмен chaqqanda qancha? Bilmayman. Endi mana hozir aytaman, 2000 tenge. Mana bu отборлар, bu mana kecha bugungi bo'layotgan gap. O'zi 250 ming, 280 ming, 300 ming atrofida отборлari shunaqa narx edi. Kecha даже o'rtachasi 300 ming, 380 ming shunaqa bo'pti. Menga kelib shu yerda qulupni olib ketayotganda aytishdi. Dekabr, noyabrda qancha bo'ldi? 250 ming средний. O'rtacha. Agar отбор mayda aralash hisoblasa 170 ming atrofida sotiladi, общий. Yirigina biz alohida maydasini alohida sotamiz, lekin общий chaqqanda 170 ming, 150 ming mana shunaqa atrofida to'g'ri keladi. Klientskiy bazadan problema bormi? Klientdan? Yo'q. Siz qalay sotyapsiz buni? Men yetkiza olmayman. Qarang, men hozir katta issiqxonamni quryapman-ku. Bu issiqxonamda menda shahardancha kelib, qulupniyni joydan olib, o'zi uzib, olib ketishga ishqibozlar ko'p. Ular bozordan qimmat pul berishga rozi. Bilasiz, masalan, bozorda nechta qo'ldan o'tib boradi? Bu yerda kelib o'zi uzadi. Birinchi. Mana shu fishkasi bor. Men o'ylamagan edim, bunchalik talab katta bo'ladi deb. O'zbekistonni bilmadim. Men bu ishni birinchi marta qildim. Agroturizmni o'tgan yili ham bir eksperimentni qilgan edim. Uje
hozir katta joyimni to'liq mana shu agroturizmga rejalab qilish maqsadim. Qulupniylardan tashqari yana qishda hosil beradigan bir ikkita rejalarim bor, oldindan gapirmayman. Kelganda masalan undan ham bundan ham olib, o'zi uzib, yeb, o'zim ham olib ketsa bo'ladi. Ol uzib ketadigan odamlar qayerdan eshitdi Qulupnayda? Sizda bor Men Instagram kanalimdan. Instagramdan eshitdi. Endi bu kishining aytayotgani endi platforma, klientskiy baza negizgi ko'pincha Instagramdan keladi, masalan TikTok жүргізіп shu yoqdan kelib eshitib keladi. Bozorda satilayotgandan sizga kelib olib sotarlarga o'zlari kelib olib ketadi. Olib sotib ketadi. Olib sotarlarga men berishgacha hosilim yetmayapti. Mana agar hozir men sizga aytdim-ku, mana kecha 2 kishi kelib terdi. Bugun 2 kishi kelib terdi. Bittasi terganni o'zida masalan 5 kilo, 6 kilodan terganda bor. Yetkazib ber, orada pauza olib, yana hosillar ozgina pishirtirib olib, keyin yana sotuvni o'sha odamlarni chaqiryapman-da. Atak kelaman deganlarni, ko'p. Ko'chat taqdan olyapsiz. Ko'chatda o'zim tayyorlayman. Men endi koreys do'stim bor. 4 yildan beri tanish biza. Bu yil mana shu ko'chatlarni o'sha koreyslardan olib, o'zimning shogirdlarimga ham tayyorlab berganman, o'zim ham shundan ekkanman. Endi alga qo'ygan maqsadlar qanday? Bag'ana aytibsiz-ku, turizm qilib kelib odamlar ko'rib ketadinday qiladi. Sizga misol eksportga chiqaradigan o'y bormi? Ulkan yaqinda Rossiyaga, Qozog'istonga degan siyoqda. Qarang, bu yerda hozir eksportni o'ylashmayapti. Chunki biz ham o'zimizning ichki bozorda qulupnay bilan ishlab chiqariladigan konditerskiylar, masalan, hali qulupnay shokolad, katta firmalar ochilib ko'payib ketdi, mol yetkazib bo'lmayapti mahsulot. Hozir men o'zim ham bo'lmasam hali sotadiganlar mendan so'rashadi, kuniga 200 kilo, 300 kilo olamiz deb. Yo'q hosil. Endi значит yetmasa, bundan ulkan qilib istayver. Hozir men katta issiqxona quryapman, xudo xolasa, tandon usulida issiqxona quryapman. Bitta 50 metrli, 70 metrli jami 16 sotuv hozir quriladi. 16 sotuv. Bu birinchi etapim. Bundan keyin yana ham kengayish rejalarim bor. Xudo xolasa, yana sekin-sekin o'shanday texnologiya men bor. Xuddi shu. Faqat ozgina stilajlarni o'rnashida o'zgarishlar bo'ladi. Har yil ishlaganingizda fikringiz ozgina o'zgaradi, yana yangi fikrlar keladi. Xudo xolasa, ularni ham endi doimiy ijtimoiy tarmoqqa qo'yib boraman, ko'rasizlar. Endi do'stlar, bu kishining aytayotgani hozir O'zbekistonga жеткізе алмайатыр o'zi. Өйткені мен алдыңғы видеоларда айтып кеттім, Qulupnay кәсібі бұл әрдайым кетеді, ол клиент дегенді неғып таңдамайды. Өйткені қазір кететін жақ кондитерский кетеді, клубника в шоколаде мысалы кетіп жатыр. Шоколадный фонтан, ол жақта да Qulupnay. Кондитерскілер мысалы талап алады, очередке кетіп алады мысалы. Енді клиент қашан келеді деп отырмайсыз ғой, келеді, алып кетеді болды. Өздері келіп теріп алып кетіп жатыр деп отыр мысалы мына кісі. Енді бұдан да бөлек мақсаты қазір бұл теплицаны кеңейтіп, үлкейтіп, басқа жақтан соғып жатса, 16 соттық болып істеп жатыр екен. Одан кейін де үлкен қылып соғып, экспортқа жіберетін ойлар бар, Құдай қаласа. Енді bitta narsani aytib o'tay. Bizda asosiy dalaga ekiladi-yu, bahorda hosil olinadi-yu. Ana o'sha paytda izbitka bo'ladi bozorda. Chunki ob'yem katta bo'ladi. Kuzda ekib, noyabrdan maygacha hosil oladi-yu. Ularda muammo yo'q hosil sotishdan, chunki qishki hosil kam. Bahorgisi dalalarda pishganda bunda o'sha bir bo'ladi, narxlar tushadi, hamma murabbo qiladi. Endi bunday teplitsada ekkenmen dalada ekkenning qanday ayырмашылығы, қай кезде егіп, қай кезде істету керек соны, чтобы минусқа кетпеу үшін. Qarang, daladagilar o'zi minusga ketmaydi. Ular ob'yemi hisobiga nech pul bo'lsa ham, ular boqmaydi, stilaj qilmaydi, bitta yeri to'g'rilaydi, ekadi. Bahorda nech pul bo'lsa sotadi, pulda ob'yem sotadi. Masalan, biz 10 kilo tersak, ular masalan hali gektarlarda tonalab teriladi. O'shaning uchun ob'yem hisobidan o'shailadi. Bu yerda masalan o'sha ayniqsa Qulupnay kam paytida
o'sha sifatli qulupnay qilsa qimmat sotiladi. Avgustda egiladi. Noyabr boshidan hosilga kirishni boshlab may oyi oxirigacha hosil oladi. Endi bu kishining aytayotgani mынандай ғой. Avgustda teplitsaga egilетін болsa, qulupnay, и сол ноябрь айында уже өнім береді. Өнім birinchi hosil. Неге сол кезде деген сұраққа, өйткені одан кейін ашық алаңға, алқапқа егілетін qulupnay, ол где-то майдан бастап бізде уже өнім бере бастайды. Сол кезге түсіп қалмау керек. Өйткені сол кезге түсетін болса, бұл теплицаға кетті ғой, газ кетеді, мысалы свет кетеді. Ол әжептәуір ақша жұмсалады негізі. Ашық алқапқа кететін болса, ондай нәрсе кетпейді мысалы. Газ кетпейді, свет кетпейді. Ол жаққа просто егесін, қоясын, может қыстан нутросил жабуы мүмкін. Boquda ham yerda oson-da. Oddiy amafos qilinadi, slitra qilinadi, ekkanda beriladi. Bahorda asosiy hasharotga qarashsa bo'ldi. Hosilni kelib sotaveradi. So'men birday chiqib ketpeu керек. Если so'men birday chiqатын болса, уже теплицанка бағасы бір ұрып тастайды да, минусқа кетіп қаласың. Сол үшін бұны ноябрьде шығаруға әрекет жасау керек, теплицанканы. Сол кезде ұтасың негізі. Даланыкі уже бағасы түсіп кетеді негізі. Басында көтеріледі де, одан кейін соңғы жағына уже бағасын ұрып тастайды жерге негізі. Qancha ko'paygan sari shunchalik bahosi tushib boraveradi. Qolmaydi, ketadi. Просто bitta faqat narxida bo'ladi farq. Бағасы. Мысалы, бізде Қазақстанда басында әжептәуір бағаға сатылып келді, одан кейін соңғы жағына келген кезде адамдар даже 300 теңгеге сатқан кездер болды. Өзбекстаннан да кіріп кететін кездер болды. Мысалы, Қазақстанда өзімізден көп екіп тастайды, бірақ қалмайды түбінде. Адамдар көбінесе бағана айтып өттім ғой, кондитерскийге кетеді. Түбі болмады дегенде варенье істеп тастайды ғой. Варенье, көпчілік варенье. Сезон де. Енді келесі сұрақ сізге. Сізге шәкірт келіп оқитын болса, Құдай қаласа, оны толыққанды үйретіп бересіз ғой? Мен енді mana mana shu 4 yillik tajribam bor. Bu yerda eng katta muhim narsa xatolar. Ba'zi birlar har yili xato, bir yil xato qiladi, keyingi yil undan zo'r qilaman, yana xato qiladi. Menda mana shu o'zimning shogirdlarim, endi yuzlab shogirdlarni kuzataman, qayerda xato qildi, qayerda e'tiborsizlik bo'lindi. Shularning hammasini yozib katta material qilganman. Hozir mana shuni kurs qilyapman. Xatodan tashqari qulupnaylarga beriladigan o'g'itlar. Bu yerda ham kombinatsiya katta-da, har xil-da. Masalan, abu bochkani ham ishlaganingizda ham misol, unda ham ijod qanchalik masalan manyovrga anaqa bor-da. Bitta formula bilan turib qolmaslik uchun. Ko'chatda o'suviga qarab, gullash davrimi, gullanmayotganmi, o'shanga qarab abu bochkani ham tadbir qilishingiz kerak. Undan tashqari o'zimizning oddiy MPKlar bilan ham, bu ham abu bochkadagi formula faqat alohida. Ular bilan qanaqa qilib ishlash kerak deyiladi. Undan tashqari profilaktikalar. Shu kasalliklarga, hasharotlarga qanaqa o'g'itlar bilan profilaktika qilgan yaxshi, ko'chatga og'ir bo'lmaydi, yengil bo'ladi, hosildorligiga ham zarari yetmaydi ham. Shularni doimiy үйретіп беретін уақытыңыз қаншаға созылады? Bu yerda men materiallarni tayyorlab qo'yganman, faqat ularni bo'lib qo'ymoqchiman. Nimagaki? Bitta material qo'yildi. Masalan, ekish davri deylik. Shuni hazm qilib bo'lmasdan keyingi materialni qo'ymaslikni o'ylayapman-da. Obdon masalan hazm qilib oldi buni 2 marta, 3, 4, 5 marta miyasida fikrlar keldi, savollar keldi. Keyingi materialni qo'yishdan oldin mana shu birinchi material bo'yicha savol javob qilib, hamma masalan tushunmagan narsalarni yoki sal boshqacha tushungan bo'lsa negizini tushuntirib, keyin ikkinchi materialga o'tamiz. Men onlayn hozir birinchi marta qo'yaman. Bu darslik qancha vaqt uzoqlikda ketadi bilmayman. Materialni shunda bir kunda hammasini qo'yib, mana sizlarga desa ham bo'ladi-yu. Men boshqacha etapni oldin bitta etapni yaxshilab hazm qilib oldi, tushunib oldi. Keyingi etapni materialni qo'yib, uni ham masalan ma'lum vaqt qo'yib qo'yamiz, bir 10 kun ko'rishiga, 10 kundan keyin yana chat qilib, nimani tushundinglar? Shu yerda masalan har bitta mavzuni обратный отчет tonki joylari bor-da. Shular to'g'risida savol javob qilamiz. Endi do'stlar, bu kishining aytib atgan mынандай ғой. Kurs бар, o'qitadi. Негізі адам өзі істейтін болса, ол қателіктер жіберуі мүмкін. Өйткені
мысалы сіз істедіңіз кезінде айтып отырсыз ғой, қателіктер жіберді бұл кісі. Соның бәрін қазір уже толыққанды үйреніп, мысалы қазір құлпынайлар шығарып жатыр. Бұл кісімен бірге істейтін болсаңыздар, бірге бір ондай қателіктер жібермейсіздер. Бұл кісінің өзінің істеп қойған курсы, мысалы несі бар, бастамасын бастады, топыраққа енгізу, қоспаларын қосу, содан кейін сіздерде 10 күннен кейін сұрайды, не істедің, не қылдың, қандай нелер қоспа қостың, жапырағы неге сарғайып кетті, соның бәрін сізде контроль жасап сөйтіп отырады. Енді Бахадыр әке, мына құлпынай кәсібі бұл фастфуд емес. Мысалы 10 күн үйреттің, мә деп сертификатын қолына беріп, все, кетесің. Бұл құлпынай кәсібі, бұл енді шипительный жұмыс қой. Жапырағы сарғайып кетуі мүмкін, там зиянкестер, ауруларға ұшырауы мүмкін. Сол кезде енді сіз өнім бергенге шейін жетекшілік етесіз ғой, Qarang, bu yerda mana bunaqa narsa borda. Gruppani yopmayman, gruppa turadi. Masalan, doim savollarni chiqishligi mumkin bo'ladi. Men bergan kursimda mana mana shu yaproqlari sarg'ayib ketmasligi uchun. Bular hammasi detalniy. Masalan, bor-ku. O't, masalan, men ishimni qilaman, mana shu ishni qildim. Jarayonni bor boshini. Shoshmasdan, detalniy, noldan har bitta mayda chudasiga e'tibor berib tayyorlanyapti bu. Bu vaqt jihatidan ko'p ketyapti. Masalan, qo'ysangiz 1 soatlik video bo'lar, lekin uni o'sha videoni tayyorlanishi uchun ancha vaqt ketyapti. Shuna gapirib qo'ydingiz bo'lmas. Buni har bittasini razbor qilib, o'sha videoni o'zida deyarli masalan chaynab, shunda mana yutkim bo'ldi deyilyapti-da. Енді мынандайда достар, каждый мысалы мына құлпынайдың көшеті қалай пісіп жатыр, бәрін шептеден бәрін түсіндіріп сөйтіп айтып кетеді екен. Өйткені мысалы баян айтып кетті ғой, фастфуд емес, бұл мә саған бердік, ал дальше үйреніп кетесің деп. Бұл құлпынай болғаннан кейін каждый мына жапырағы сарғайып кетпеуге, өзінің қандай витаминдері беру керек, соның бәрін айтып, сол курста соны сізге обратный отчет деген болады. Не істедің? Не қылдың деген сияқты. Соны сізге толыққанды өнім бергенге шейін жеткізіп береді. Енді сізге келетін болса адамдар, только за. Мысалы сізге айтуым мүмкін, Бахадыр әке, мен келіп кетіп сізге бір күнге көріп кетсем, қолына блокнот ұстап алып үйреніп деген сияқты. Men uyim kunda Keme deb aytmaysiz. Kunda odam. Men o'zi qilayotgan ishimni ham, boshqani ham hech ishimni masalan birovdan bekitmayman. Qo'ldan kelganicha masalan ko'rsataman ham. Men bugunning o'zida aytaman, har kuni kelishadi. Жақсы. Достар, Бахадыр ағаның номерін төменге жазып қалдырып кетеміз. Хабарласыңыздар. Бұл кісінің есігі әрдайым ашық. Хабарласып, үйреніп, курсына қатысып, осындай құлпынай егіп, үйлеріңізде жақсы нәтижеге жетіңіздер, Құдай қаласа. Дұрыс па? Өзіңіз қандай кеңес бересіз жаңа кәсіпкерлерге, қалай бастау керек осы құлпынай кәсібін? To'g'ri boshlash kerak. Ko'pchilikchi yo sharoitim yo'q deydi, chala boshlaydi. O'shandan xato bo'ladi. Natija bo'lmaydi. Masalan, men hozirgi paytda bilaman, kimlardir ishlayapti. Boshidan xatolik bilan boshlaganda, hali pribili yo'q. Cho'lash, buksavot qilib yotibdi. Shunaqa bo'lmasligi uchun o'zi buni biznesdek ko'rish kerak, hamma poetapni bo'lish kerak. Ekishdan oldin nimani qilishim kerak? O'shan hammasini ideal qilish kerak. Eng muhim narsa bu yerda ko'pchilik e'tibor bermay, oldin boshlab qo'yib, keyin tipirchilaydigan narsa suv. Suvni gidroponik usulida ham, yerda ham suvni yaroqliligi, pashini, isisini tekshirib, ishni boshlashdan oldin yaroqlimi? Bo'ldi, boshlasangiz bo'ladi. Yaroqsizmi? Buni siz ish boshlaguningizcha yaroqli qila olasizmi? O'sha osmos filtrlarini ham ta'minlab, suvni yaxshi qila olsangiz qiling. Ekib qo'ygandan keyin u teskarisiga ishlab ketadi. Chunki bu ko'chatlar o'zlashtirmaydigan, eruvchan tuzlar bor, ermaydigan tuzlar bor. Qopda tuz miqdorida to'planib, ko'chatlar qiynalishni boshlaydi. O'sha har bitta etapini kak biznesda katta qilmang, kichkina qiling, to'g'ri qiling. Chunki hali bor odamlar kattani qiladi, ideal sharoitda. Agar sharoitini qila olmasangiz, kichkinadan boshlang. Shu meni maslahatim hammaga. Dostlar, men бұл кісінің айтып тұрған мынандай ғой. Негізі сөздің мағынасын түсінсем, 5 саусақты бірдей ауызға тығуға болмайды. Шынақты. Басынан
кішкене жерден бастаңыз. Сөйтіп толыққанды түсініп алғаннан кейін, уже тәжірибе алмасып, ашықпілерін үйреніп алғаннан кейін, одан кейін уже сіз соттықты үлкейтуге болады. Егіп атқан мысалы теплицаңызды үлкейтуге болады. Өйткені сіз бәрін толыққанды түсініп алдыңыз ғой. Енді Бахадыр әке, сіз қазір мысалы қолданып отқан витамин, мысалы соларды сіз Өзбекстаннан алып жатсыз, Yok, bitta O'zbekistondan olinadi-yu, men именно даже O'zbekistonda viloyatlarda ham vet-aptekalar har xilda. Men o'shaning uchun AB bochka masalan formulasini beraman, uni farqi yo'q, qaysi firmanikini olish. Yaranikini oladimi? No, jelatinni sifatli firmalarnikini olish kerak. Ularni o'sha kaliy nitrat, kalsiy, temir, bu bochkadagi moddalarni ham hammasini Qozog'istonda da bor undaylar. Hamma yoqda bor. Bu dunyoda bor narsa. Oddiy MPKlar ham hamma yoqda bor. AB bochkani tuzolmagan holatda MPK bilan ishlab turib, ya'ni qo'shimcha ishlanadi MPKda. Ularni ham hammasini yo'l yo'lovlarini ko'rsatib beraman. Жақсы, әдемі. Мысалы, бұл кісінің айтып тұрғаны, дәл өзінде істеп жатқан мысалы қоспалар, витаминдер біздің Қазақстанда да бар ғой негізі. Енді бүйтіп айтатын болсақ, мына сіз қазір бочкада істеп жатсыз. Бұған мысалы витаминдер қосылып суғарылады, тоже. И капельныймен. Капельныймен кеткен. Капельныймен суғарылады. Осы жақыннан бүйтіп алып жүр, қалай істеліп? Bargidan alohida yana qo'shimcha ishlanadi. Негізі су қанша кетеді? Су жақсы көреді қолтына, Endi bu havoga qarabdi, qarang. Kun issiq bo'lsa, har bitta ko'chatga bir sutkaga 150 gram hisoblasangiz bo'ladi. 200 gram ham hisoblaysiz. Qishda o'rtacha 100 milligram hisoblanadi. Har bitta ko'chatga даже undan ham kamroq. Qishda 100 milligram hisoblaganingizda ham sug'arish orasi kunora 3 kunda bir bo'lishi mumkin. Yozda o'sha 200 milligramni bir kunda yeb qo'yadi. Жазда 200 кетеді екен, қыста 100, O'rtacha. Бұны шылқылдатып суғаруға да болмайды, өзінің бір нормасы болады. O'zi normasi, masalan, mana shu 100 milligramni oziqani tayyorlagandan keyin 2 bo'lib, 3 bo'lib ochsa, mana teglarida oqib yotmaydi, faqat o'ziga oladi. Негізі достар айтып кеттік қой, айтады ғой, жер таңдама, су таңда дейді. Суды жақсылап таңдау керек, мысалы, суды тексеру керек, pH-ын ең мұқымы исесі. Тексеріп болғаннан кейін, содан кейін уже беріледі. Өйткені мына ішіндегі қоспаларды өзіңіз қоссаңыз болады, мысалы, алып, торфты алып, басқа да қосатын кальцийлер бар деген сияқты. Бар. Бұны hamcha, mana mashina o'zida ham menda kakosni o'zi emas, kakosni ham agroperlit aralashgan. Suchko. Bu yerda masalan manevr qilsa bo'ladi. Torfda ham bo'ladi. Faqat torf sal namlikni ko'proq ushlaydi. Kakosga nisbatan. Бахадыр аға өзі айтып кетеді, қандай неден, қандай қоспаларды өзінің нормасымен қосуға болатынын, сөйтіп суды да тексергізіп, сөйтіп бәрін сіздерге толыққанды түсіндіріп айтады. Енді аға, мына бір көшет қанша өнім берді? Minimalnisi bilan maksimalnigini aytaman. Minimalnisi 300 gram. 300 gram. Maksimalni 700 gram masalan bemalol olinadi. Endi pri условии deyiladi. Agar xato bo'lsa, o'sha 300 ham ola olmasligi mumkin. Noto'g'ri qarasa, ekkandan masalan hasharotlarga e'tiborsiz bo'lsa, kasalliklarga profilaktika qilmasa, ildizdan beriladigan o'g'itni to'g'ri bermasa, masalan o'sha 300 gram ham ola olmasligi mumkin. Endi mындай bir көшет 300 граммға шейін өнім береді екен. Минималін санағанда, ең аз дегенде. Ең көп дегенде 700. 700. Bu koreyskiy so'lixan. İtalyanskiy sortlar ularda ko'proq. İtalyanskiy ko'proq bo'ladi. Endi ko'shetning бағасы qancha? Ko'chatni men o'zim tayyorlayman. Endi shogirdlarimga bu yerda kaseta, qanaqa kaseta degan. 72 talik kasetani 3000 dan, 48 talikni 4000 dan berganman. Так, 3000 dan bo'lsa, sonda tengeмен шаққанда qancha bo'ladi, Nursaid? Ketdi 100 tenge sonday bo'ladi. O'zbek so'mi bilan o'zinglar bitta kalkulyatsiya qilib olasizlar. Kalkulyatsiya qilib olasizlar. Негізі соған шаққанда, бүйтіп қарағанда, мысалы 3000 болса, Google'da bor, bo'ladi-yu. Endi hozir telefonim yonimda emas. 3000dan санағанда көшетті. Если 700 граммнан беретін болса, максимально айтайықшы, 700 граммнан берді. Ол қаншаға сатылады? O'rtacha
o'rtacha 250 ming atrofi. 200 ming, 250 ming so'm atrofida. Mына жаққа қанша көшет егілген? Bu yerda men juda ham zich chekkanman. Hozir даже birga men o'rtada ham intervyu Иә, qilamiz. негізі бүйтіп жүріп сұхбаттасуға болатын еді. Просто қазір Bir мына жаққа sotuli issiqxonaga o'zi 1500 dan 1700 tagacha ham ko'chat ekish kerak. Men 3000 taga yaqin ko'chat ekib o'rganman. O'shaning uchun bu juda ham zich, lekin xohlaymiz-ku, joyim kichkina bo'lgandan maksimum hosil olishni xohlaymiz. O'shaning uchun bu yoq dovonlarga ham, chekkalariga ham joy qilib qulupnay ekkanman. негізі мына жаққа қанша дедіңіз? Қанша егу керек? 1500 dan 1700 tagacha. Қанша сотық мына жер? 1 sotik. Bir sotыққа 1500 негізі егілу керек. Қазір енді қарап тұрсаң қанша сотық ектіңіз? 2000 ба, 3000? Почти 3000 ta. 3000 көшет кеткен. Негізі қазір көріп тұрмын, тығыз айналысқан да. Тығыз. Негізі көшет деген, мысалы шахматымен егілу керек қой. Ара қашықтығы қанша болу керек? Bu yerda orasi bu yerda заводской qop teshigi, buni o'zimizda teshmaymiz. Menimcha bu orasi 15 dan bo'lsa kerak. 15 dan. Endi gidroponika pozolayat qiladi, havo aylanadi. Ana qiladi, mana ko'chatlarning tanasini ham qarang, mana shunda ham yaxshi-da. Qancha gradus bo'lu керек? Qishda Qishda eng minimalnisi 10 dan tushish kerak emas. ondan tusish kerak emas. Isib ketadigan paytlar bo'ladi. Mana ko'rdingiz, ikki yoni ham ochib qo'yganman, bahor. 30 dan oshmasa yaxshi. Негізі достар түсінесіздер ғой, 30-дан аспау керек. Қатты ыстық болған кезде, мысалы теплицаның екі жанын ашып қояды. Қазір көрсетеміз қалай ашылатынын, қалай не алатынын, мысалы әдемі істеген мына теплицаны. Қаңқасы да әдемі да, мықты екен. Көбісі бізде мысалы ағаштан істегендер де бар да. Бір жылы қыс қатты болды. Сол кезде ағаштан істелгендер кәдімгі құлап қалды. Негізі ондайға расчет жасамаған еді адамдар. Мысалы Ташкентте де қатты қыс бола бермейді ғой біз жақта енді. Енді солтүстік аймақта бізде действительно қыс қатты. Ол жақта сіз қандай не бересіз, совет бересіз? Mana qarang, bu yerdachi ikkitali emas-da, mana shu tandonga o'xshab qurilgan, 2 qavat. Bilasizmi, oddiy tip issiqxonalarga qaraganda yoni ham, usti ham 2 qavatligini hisobiga isitishga rasxodim kamaydi. Chunki bir qavatli teplitsada ham qilganman-da, solishtira olaman. 2 qavatli eng katta masalan yutuqlardan biri issiqxona ham yaxshi bo'lishi kerak. Bu yerda bir qanaqadir texnologiya emas, oddiy turbadan qilingan. To'g'ri, Atinkovkadan tandon issiqxonalari bundan-da zo'r. Men o'zim hozirgi katta issiqxonamni tandon usulida issiqxonadan qurdiryapman. Bu issiqxona bu ham yomon emas. Достар, енді мына жақта жылыжайды, сіздерде ыстықхана деген, бізде жылыжай дейді. Жылыжайды 2 қабат қып күлін қып істеген. Енді қатты қыста отопление жағылған жоқ деп жатыр енді. Бірақ сонда да мына 2 қабат әдемі қып ұстап, мынандай дәрежеге жеткізіп отыр Құлпынайды. Енді сыртқа шығып, мана ашылатындарын көрсетіп жіберейік. Достар, мына теплицаның жаны осылай жабылады. Қатты ыстық болып кеткен кезде бүйтіп тартып ашылады. Негізі әдемі қып істеген, ыңғайлы қып. Bu yerda yana ikkinchisi bor, tepasi ham ochiladi. Endi hozir bu havoda emas, yana ham kun isib ketsa tepasi ham ochiladi. Төбесі де ашылады екен. Өйткені Құлпынайға ауада керек, циркуляция болу керек. Bu yerda shuni to'g'risida ham aytmoqchi edim. Bodring pomidoriga qaraganda qulupnay dimiqtirganni yoqtirmaydi. Bizada ekan svejiy havoni yaxshi ko'radi. Agar shu issiqxonaning ichiga kirib nafas olishga qiynalyapsiz, bilingki, qulupnaylar ham qiynalyapti. Bu kunduz kuni ham mana shu mana bu yerda men qo'ygan edim. Tak, bu o'sha dekabr oyida ekilgan edi. Mana men keyin eksperimentga ekkan edim. Men bu samodelka qop. Nariga qop Erondan keladi-da. Men buni o'zim arzonroq tushadi deb qildim. Buni evlash qiyin bo'ldi. Samodelka. Baribir bularda anaqa antibakterial sloyi bor. Quyosh nuridan ham himoya qiladi. Plus taraflari ko'p ekanda, oddiy qora kilimga qilib qo'yganda 50-50. Жаман шөптер де өспейді, дұрыс па? Қара пленкада. Barglari ham, bularni keltirib olaman. Hozir endi gal keldi bularga qarashga.
ranglarini keltirib olaman. Ba'zi bir mana eski baylarda, ba'zi birlarda yengizda ham sarg'ayganlari bor. Do'stlar, men aytib atganim mındayda, endi bizde de qara ko'lankada egib atadi. Qara ko'lankaning nega foydasi bor? Бұл зиян кесті шөптер өспейді, мысалы бізде айтады арам шөптер деп, сондай өсуінен қорғайды. Yok, gidroponikada sal anaqa. Gidroponikada. Енді құлпынай, бағана айттыңыз, ыстықты жаман көреді, дымқыл ауаны. Дым. Ысып кетсе іште, мысалы адам кірді, жылжайды, действительно ауа жоқ сондай болса, значит құлпынайда да сондай болып жатыр деген сөз. Значит, екі жағын ашып тастап, ауа жіберу керек, циркуляция болу керек, ішінде сол кезде жақсы өседі. Ichkarida ham changlanishiga ham zo'rda. Ko'chatlar. Bir uzib olib dәмін көрейікші. Bemalol, bemalol. Bismillah. Mana. Pishib ham ketibdi. Bismillah. Ya nasıl? Әдемі екен дәмі. Ананы көрсетіп жіберейік енді. Мынау қандай технология? Бұл негізі мен көп нелерді көрдім, бірақ өзіңіз айтып жіберіңіз атын. Qarang, bu oddiy kanalizatsiya trubadan qilganman. Endi ko'p ko'rardim. Lekin bu menga qaraganda biznes proyekt emas. Bu ishqibozchilikga, Eksperiment. Hovlida chiroyli qilib qo'yishingizga zo'r. Lekin biznesga to'g'ri kelmas ekan. Chunki rentabelnisi to'g'ri kelmaydi. Baribir vertikalniy bilan gorizontalniy farqi katta ekan. Адамдарға қызық болу үшін бұны да көрсетіп жіберейік деген ғой. Men buni просто o'zim ishqibozman bunga. Har yili yana menda fikrlarim bor. Xudo xolasa ularni ham qilamiz. Endi buni bitta minuslari ham chetlari shodasini sindirib qo'yadi ko'p. Shularni ham nimadir o'ylashim kerak, xudo xolasa. Endi bu ағамыздың айтып atqani, бұл негізі бизнеске келмейді. Канализацияның тұрбасы мынау, соның жан-жақтарын тескенсіз тесіп. Бірақ бұның минусы мына сал кескен кезде мына жақтағы мына шақтар нелерін сындырып жібереді екен. Сол үшін бұл дұрыс келмейді. Негізі бизнес істеуге жақсы доходқа шығамын десеңіз, мынандай тәсілде істеген дұрыс болады. Иә? Ең жақсысы ең жақсы осы гидропоникамен өстіп еккен дұрыс болады. Бақадыр аға, енді сізде мына жақта теплый пол жоқ, иә? Yo'q. Отопление сізде қалай қазір? Нормальный процесс. Ben ko'mirli kotел qo'yganman. Asosiy isitish tizimim mana radiatorning pechlar. Men Isuzu kelgan. Isuzu ichidan aylanib o'taveradi. Ham tepada o'zi issiqxonada tepada issiq bo'ladi-yu. O'sha tepadagi issuvni ham pastdagi suvi bilan qorib turadi va ikkinchi plyus tarafi ko'chatlarimizni changlanishiga ham yaxshi. Havo bilan-da. Бұл жерде отопление, теплый пол жоқ біздегідей. Мына жақта радиатормен ыстық су кеткен. Бір жағынан жылтып тұрады. Екінші жағынан негізі ыстық ол жеңілдік қой. Ол жоғарыға көтеріледі. Соны тозаңдатып aylanib turib, pastki sovuq havo bilan tepada issiq havo doimiy aralashib turadi. Опыление қалай істейсіз оны? Опыление men hech nima qilmayman. Asosan mana shu va mana hozir ko'rsataman. Mana shu bilan havo urib changlataman. Shmel qo'ymaganman. Uni o'zimizning arini ham qo'ymaganman. Tabiiy changlanyapti. Donlarni yurishi, tozaligi bo'ladi. Bitta ikkita masalan o'tda-bo'tda braklari bo'lgan-u, no это незначительный. Arini qo'yib masalan xuddi shunaqa changlanmay qo'yganlari ham bor. Ari qo'yganlarda ham. Ularda butonda ko'yiladi. Bular уже өнім береді, hosil beradi bular. Toza yurgan. Әлі қанша өнім аласың одан, Xudo xolasa? Nimasini? Hosil qancha olasiz әлі? Xudo xolasa doimiy o'zimning kanalimda qo'yib boraman. May oyini oxirigacha ham hosil olamiz inshaalloh. Avvalambor Alloh endi bizning niyatimiz, rejamiz may oyini oxirigacha ham hosil olish. Dostlar, мына сұхбатымыз аяғына жетіп қалды. Барынша сіздерге керекті тиімді ақпарат бердік деп ойлаймыз. Бағанағы обучение үйретуге келсек, Құдай қаласа астынан номерді қалдырып кетеміз. Сол номерге хабарласып, осы кісімен сөйлесіп келсеңіздер болады. Бақадыр аға, сізге үлкен рахмет.
Salomat o'zingizning oltin vaqtingizni bölüp bizмен osындай axborotlar bölüşkeniz uchun qo'ldan ulkan rahmet. kelganicha. O'zi nima desam ekan, men Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston to'g'risali rasali tanishlarim ham ko'p, gaplashamiz. Xudo xolisa nasib qilsa Qozog'istonga boraman. Birgalikda Qozog'istonni sayohat qilamiz. Bo'ldi, keliniz Xudoga xolasa. Qozog'istonni tomlarini, ziyoratgohlarini Xudo xolasa nasib qilsa birgalikda ziyorat qilamiz. Xudoga xolasa. Yaxshi, rahmet, aman sog' bo'linglar. Salomat bo'ling. Hammanglarga salomat bo'linglar. Rahmat kattakon. Yaxshi.